Istinsko bogatstvo jednog naroda jesu upravo njegovi velikani, ljudi čija zaostavština društvu neizbrisiva. Naučnici i akademici, diplomati i državnici, vojvode i vojskovođe, slikari i pisci. Oni su naš zalog za budućnost, stubovi naše nacije, jer na temeljima njihovog lika i dela mi gradimo državu u kojoj danas živimo. Junak naše priče rođen je 1166. godine kao drugi sin velikog župana Srbije, Stefana Nemanje. Imao je dva brata, starijeg Vukana i mlađeg Rastka, budućeg prvog srpskog arhijepiskopa. Tačno mesto rođenja Stefana II. Nemanjića nije nam poznato, ali postoje pretpostavke da je rođen u okolini današnjeg Novog Pazara i Raške oblasti. Odrastao je na dvoru svoga oca, okružen braćom, učiteljima i srpskim velikašima. U Stefanu Nemanji imao je uzor odgovornog i uspešnog vladara. Posmatrajući njegovu mudru i pragmatičnu politiku, kao i hrabrost i vojničku veštinu koju je Nemanja ispoljavao na bojnom polju, mladi Stefan izrastao je u inteligentnog i sposobnog plemića. Još u ranoj mladosti dobio je svoje prvo državno zaduženje, a to je bio ugovoreni brak sa Evdokijom, sinovicom vizantijskog cara Isaka II. Anđela. Ovom državnom braku prethodio je rat sa istočnim rimskim carstvom i bitka na Moravi 1190. u kojoj srpska vojska bejaše poražena. Međutim, vizantijski car nije imao dovoljno snage da nametne svoju upravu Stefanu Nemanji, već je sa njim sklopio primirje i omogućio mu da zadrži određene teritorije koje je Srbija prethodno osvojila. To primirje učvršćeno je upravo brakom između Nemanjinog sina i Isakove sinovice, a od toga trenutka Stefan Nemanjić nosi vizantijsku titulu Sevastokratora. U aprilu 1195. dolazi do smene na prestolu Carigradskom, a Evdokijin otac, Aleksije III. Anđel, proglašen je za cara. Time je mladi Nemanjić postao zet jednog od najmoćnijih ljudi toga doba. Ova činjenica zasigurno je u velikoj meri uticala na to da mimo pravila primogeniture srpski presto nasledi Stefan, a ne Vukan, pored naravno iskusne procene starog župana Nemanje, da bi njegov srednji sin bio mnogo kompetentniji vladar na čelu srpskih zemalja. Nemanjina odluka da Stefanu preda vlast naišla je na žestoko negodovanje kako Vukana, tako i jednog dela velikaša koji se prikloniše starijem bratu. Međutim, Vukan teška srca dade reč da će poštovati odluku svoga oca dokle god je on živ. Na državnom saboru 25. marta 1196. u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, Stefan II. Nemanjić proglašen je za velikog župana Srbije. U istoj ovoj crkvi njegovi će roditelji primiti monaški čin. Petrova crkva je izgrađena u 8. veku na temeljima ranohrišćanske bogomolje, kao i čitav stari Ras, sve dok su 1000-godišnje istorije srpskog naroda na ovim prostorima. Nekadašnji veliki župan, a tada monah Simeon, upokojio se februara 1199. godine u svojoj zadužbini Hilandaru u poznoj starosti. Tada je postavljena scena za predstojeći rat dvojice Nemanjića oko srpskog prestola. Vukan se već godinama osjeća uvređenim i skrajnutim sa trona Srbije da upravlja jednom od državnih oblasti, Dukljom. On sebe proglašava kraljem Duklje, vezujući se tako za staru tradiciju dukljanskih kraljeva. Obraća se za pomoć i papi, obećavajući da će raditi na širenju katoličke vere i papske reči u svojim oblastima, ukoliko mu se pruži pomoć u borbi protiv Stefana. Na drugoj strani i njegov mlađi brat također šalje pisma i deputacije papi, prima poslanike Svete stolice i pokazuje izvesnu fleksibilnost koja je bila dovoljna da u igri za krunu papa zadrži i njega. Na ovom primjeru možemo vidjeti kako su određene svetske sile mnogo puta u istoriji nastojale da iskoriste srpske podjele i period nesloge. Papa nije previše mario kome će kruna pripasti, dokle god se ostvaruje njegov cilj, a to je bilo zaustavljanje jačanja pravoslavne vere. Na putu da izdistvuje kraljevsku krunu, Stefanu se dakle nije našao samo Vukan, za koga vidimo da nije uživao posebne papine simpatije,
već jedan znatno moćniji igrač, a to je bio ugarski kralj Emerik. On se oštro usprotivio Stefanovim težnjama, znajući da kruna na njegovoj glavi ima mnogo veću težinu no kada bi se našla na Vukanovoj. I u tome je bio u pravu. Negde u to vrijeme Stefan je proterao sa svoga dvora Evdokiju, optuživši je za neverstvo i neprimjereno ponašanje, a ona je privremeno utočište pronašla upravo kod Vukana, koji je ovaj događaj iskoristio kao dodatni razlog za tezanju odnosa sa bratom. Neki izvori ovaj Stefanov postupak vezuju za potrebu da se još više distancira od Vizantije. Međutim, istoričar Vladimir Ćorović navodi da taj čin nije imao političku konotaciju, već da je bio lične, emotivne prirode. Uz veliku pomoć moćne ugarske vojske, Vukan je porazio mlađeg brata 1202. proteravši ga iz Srbije i proglasivši se za velikog župana. Tom pobedom on je zapravo postao ugarski vazal, dok je zemlja bila rasparčana i opustošena. A od te godine u tituli ugarskih kraljeva javlja se ime Srbije. Vladavina Vukanova trajala je do 1205. Za to vrijeme Stefan pronalazi utočište kod svog prijatelja Kalo Jovana, snažnog i odlučnog bugarskog vladara. Padom Carigrada 1204. pod naletom zapadnoevropskih armija, koje se uputiše u četvrti krstaški pohod, raspalo se istočno Rimsko carstvo i na tim ruševinama nastade 7 novih državica, od kojih 3 pod zapadnom tradicijom, a za 4 možemo reći da su bili čuvari nekadašnje vizantijske. Novu podelu karata na Balkanu iskoristio je Stefanov zaštitnik iz Bugarske i tako proširio svoju državu kako na jug, tako i na zapad, kroz Srbiju. Leta 1203. bugarska vojska porazila je Ugarsku i prodrla čak do Niša. Vukanova vlast i njegov autoritet bejaše ozbiljno uzdrmani. Vojska i velikaši mu otkazuju poslušnost, a u zemlji je zavladalo veliko bezvlašće. Početkom 1205. on definitivno shvata da je došao do kraja, te da mu je kormilo države izmaklo iz ruke. Kako nije imao druge, prepušta ponovo srpski presto Stefanu. Ono što je bilo ključno u tom trenutku i što pokazuje Stefanovu mudrost i veličinu, jeste to da se nije svetio bratu i njegovim sledbenicima. Njega je pak dočekala urušena i dezorijentisana država kojom su vladali strah i glad, a koji su sloga i jedinstvo trebali više od svega. Stefan je uputio Vukana nazad u Duklju da njome vlada i upravlja kao udeoni knez po svojoj savesti, a Vukan je mlađeg brata konačno priznao za vrhovnog vladara Srbije. Zavađena braća izmiriše se 1208. u Studenici nad moštima svoga oca Stefana Simeona. Njegove je mošti arhimandrit Sava donao iz Hilandara kako bi se Srbi nad njima izmirili, a Srbija ujedinila.